ओम शान्ति शुभ बिहानी गुड मर्निङ 2082 को महाअभियान सो कल्याणबाट विश्व कल्याण। खानामा दिउँ ध्यान, के खाने के नखाने, धेरै खानाले शारीरिक रोग लाग्न सक्छ। सोचाइमा दिउँ ध्यान, के सोच्ने के नसोच्ने, धेरै सोच्नाले मानसिक रोग लाग्न सक्छ। शारीरिक मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनको लागि आहार र विचारलाई स्वच्छ बनाऊ। सुखी स्वस्थ समाज राष्ट्र निर्माणमा हामी सबै सहयोगी बनौँ। 2082 को महाअभियान सो कल्याणबाट विश्व कल्याण। सोचाइ र खुवाइमा दिउँ ध्यान। भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गरेर सहयोग पुर्याउँ। ओम शान्ति। धन्यवाद। नमस्ते।